Хайырлы күнлер, arkadaşlar. Selam aleykum dostlar. Bugün efirde görüşkenimizge pek memnunmuz. Onun için program devamında sizni quvandırmağa tırışacağımız. Söz kelime muhbirlerimiz bizge nasıl merak rubrikalar ve levhalarını hazırlaganlarını aytmadılar. Onlar bunu sürpriz olsun dediler. Ama birinci rubrikamızны biz bilemiz ve sizlerge tuşuncu tarzını ilan edemiz. Мысық. Мен оны асатам, ойнаймын. Менде бар көпек. Ашам бере, су бере, ойнайм. Менде бар папага. Мен бере, су везет. У меня нет домашних животных. Менде бар мысық, асатам, ойнайм. У меня есть улыбки. Я им еды даю. Ойнаем, су берем. У меня нет ни одной. У меня есть кошка, мы даем марку. У меня нет. У меня есть собачка. Как ты ее Хорошо. Хлебом принесу. Попугаи, шиншиллы. Я им даю пить, кушать. Ферде, сен сюрприз sevesің mi? Men tek muzbet sürprizlerini sevem. Muzbet degenin bu yaxşı sürprizler, Men apansıldan yapkan sürprizlerini sevmeyim. Feride meraklı sözlerini akılında tut. Nöbetdeki rüplegiden son bizge onlarını anlatırsın. Hayırlı günler. Bugün biz lezzetli ve aynı zamanda bir dülber desert yapacağız. Onu hazırlamak için bizge iremçik, pechenye, mandarin, sarı yağ, açık süt ve mına böyle bardakçıklar gerek olacak. Başta iremçikimizni sütle karıştıramiz. Печеньemizni ezemiz ve sarı yağla karıştıramiz. Endi mandarinlerimizni güzel etip temizleymiz. Son tabaqa koyup şeker ve biraz su dökemiz. Ateşte onlarını 3-4 dakika pişiremiz. Endi birer kat iremçik, pechenye ve mandarinni yerleştiremiz.
Көргеніңіз кебедіслар, десетіміз пек делбет шықты, енді оны лезетіні бақайық. Аш татлы olsun. Афезе сен насын сөздер ақтала афеттін? Мұзбет ве апасы сөздеріні бізге аңлат. Мұзбет бұ яқшы, положительный демек, апасыздан есем внезапно. Сен бөле сөздеріні чоқ қоланасың мы? Керек олса қоланам. Шымды есем мерақлы лепқамызны бақамыз. Selam aleyküm dostlar. Çeberecikler rubrikası sizni yanı meraklı şeylerle kuvandırmağa hazır. Benim adım Mary, ustamız ise Victoria. Selam aleyküm. Здравствуйте. Bugünkü rubrikamızda Bonaparte ustahanesi ve znaniyum ilmiyeglince merkezinde çıkaramız. Şu sebepten olarga çok sağ olun deyimiz. Bugün neyine uğraşacağımız? Сегодня выполним картину «Снегирь» в технике шерстяная акварель. Для создания такой картины нам понадобится натуральная шерсть, рамка со стеклом и ножницы. Создание картины начинается с фона. Для этого возьмем светлый кусочек шерсти и, вытягивая ворсинки, заполняем нашу основу. Таким же образом добавляем другие цвета шерсти. Сделаем веточку дерева. Для этого из коричневой шерсти вытягиваем ленточку и скручиваем ее между ладонями. Выкладываем на фон таким образом, чтобы хватило места для снегиря. Таким же способом сделаем тонкие веточки. На следующем этапе из тонкой ленты выкладываем силуэт снегиря. Для заполнения снегиря нужно несколько цветов: черный, красный, оранжевый, бордовый. Нарезаем их ножницами в мелкую пудру. Заполняем нашу птичку подготовленным ворсом. Для крыла и хвостика возьмем несколько прядей разного цвета, смешаем их и вырежем подходящего размера. Для ягод рябины нарезаем красный, оранжевый и немного черного и укладываем круглые комочки. В заключение присыпаем снегом, нарезая белую шерсть. Готовую картину оформляем в рамку под стекло. Buna böyle güzel şeylerini siz özünüz de yapabilirsiniz. Biz ise sizden saklaşamız. Çeberecikler rubrikamızdan ayrılmanız. Sağlıklı kalınız.
Әнте, біз юқарыда сюрпризлер ақтайдық. Кел бұл мевзуна давам етейік. Кел девам атайык. Мен сөз сюрприз ақталаф етселер дырал бақшыш тасавур етем. Оля олса, кел мен лифхамызына бақшыш оларақ кістерейім. Merhaba dostlar, siz nasıl düşünüyorsunuz? Ben şunu sıcacık hakkında etmeyi isteyeyim. Yok, bu hayvancıkны şınçıla değildir. Olar hakkında birkaç meraklı fakt. Şınçıla yuvaş olğanında bakmadan pek yüksek sekirmege bile eken. Ondan da başka şınçıla yuklaganda bir çetin üstünde ya da yel kanat gibi başa aşağıda yuklayken. Aşağıda ise bu hayvancıklar tamam sansarcıklar gibi oturup aşağı eken. En esası ise şınçıla bir özü yaşamağa sevmeyken, onun için onun yanında dost olmak gerekirken. Бақшыш үшін çok sağ ol Афизия. Оле бақшыларны әрбақытпен баға мүмкін. Onun için мен айтам, сюрприз бұл пек яқшы іш. Ama айтқанымыз кібі сюрпризлерін de yapmağa білмек керек. Doğru, can арқан сюрпризлеріні yapmağa olmay. Onun için dostlar sürpriz yapmağa isteseniz de kuvandırmağa bakınız. Biz aynı öyle de yapamız. Kimnin bugün doğan günü? Kimde biz tor yapamız? Kimreli çün etraftaki akbardaklar açavar? Kim için? Bilmege istesiniz. Балычықларға аферін, олардың чөлері біз үшін бір пек яқшы сюрприз ола. Söz kelimi балачықлар öyle şiirlerini öğrenip ana babalarına, hartana babalarına sürpriz yapabilirler. Яқшы fikir demek dostlar, biz sizге böyle teklif etemiz. Evet, öyle emana tilini öğrenmege hem de yaxşı sürpriz yapmağa mümkün. Ondan da başka tilini öğrenmege bizim lügatçımız yardım ete, seyir etemiz. Merhaba балачықлар. Лугатчык рубрикамыздың вақыты келді. Бүгінгі программада біз çok мирақлы şeylerini öğrendik. Енді ise ana тілі білгілерімізді зеңгінлештірежеміз. Ev hayvanчыклары – домашние животные. Беслемек – кормить. Кувандырмак – радовать. Юваш – спокойный. Бахшиш – подарок. Сычан – мышь. Ель-канат – летучая мышь. Сансар – белка. А пансыздан – внезапно. Балалар, лугатларыныз ғайыт толғын олғандыр. Ве біз оларны еп толдырачамыз. Рубрикамыздан айрылманыз, ве ана тілімізні гүзел біліңіз. Dostlar, yakın vaxtlarda biz sizlerge sürpriz yapacağımız. Onun için yayınlarımızı dikkatle bakınız. Bizim sürpriz beklengen ve pek yaxşı olacak. Şimdi ise yayınımız sonuna geldi. Gelecek programda görüşkence.